amandla qina mhlali wase-South Africa qina mhlali wase-South Africa qina njengoba eseshilo umfowethu ukuthi iwona masipala wenkohlakalo lo iwona ama-ofisi enkohlakalo lawa iwona ama-ofisi onqumalo labo bathatha i-protection fee kuma-Pakistani iwona lo masipala onenkohlakalo. Sizodlulisa umyalezo ukuthi njengoba namhlanje siza ngokuthula njengoba namhlanje si-peaceful ngelinye ilanga sazi kuyokwenzekalani. Leli sango uma ulibuka ngingayijomba leli sango nama-security alangiboni ngasimela namaphoyisa alangeke asikhone kodwa ngoba sithanda izwe lethu ngoba sithanda umasipala wethu ngoba yigebengu ngoba sikhathalela abantu base-South Africa konke esikwenzayo sizokwenza ngokuthula konke esikwenzayo sizogcina umthetho but siyafisa ukudlulisa ukuthi kuzohambe sitasuke umuntu uma esetasukile-ke wenza noma yini. Sizosuka-ke la sihambe siye labafethu abasho khona kodwa siyafisa ukusho ukuthi abantu abadayisa emadrobheni abantu bokufika abantu abanikwa ama-permit okudayisa edrobheni abayekwe ukunikwa kodwa kunikwa abantu base-South Africa. Lo masipala ukuze ube khona wavotelwa abantu base-South Africa. Awukwazi abantu base-South Africa babezovota kodwa mase kumele kuzuze umuntu ongenayo i-ID futhi ongena ngobugebengu. Sizodlulisa nje lowo message asenayo-ke i-memorandum amaphepha sesidlulisa ngomlomo ngoba kade sasenimela kodwa kwenzeke lutho. Sizodlulisa i-message nje ukuthi asinisabi. Amandla siyabonga sambeni.